Ikaze kandi ni inkuru zigezweho, ni inkuru ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, u Rwanda n'Ubugande. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu tuvugana inkuru zigezweho ziremeza neza ko abasoda b'u Burundi FDNB bamaze guhura n'uruva gusenya, mu gihe benshi bemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi ibyo cyamaze kwishoramo bitazashoboka cyane. N'amakuru yemeza neza ko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye akaza kuba we na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho bari kugeza kuri uyu mwanya bari kwiherera bakarira, ndetse bakarira ayo kwarika. Uribaza ngo aba bagabo bahuje umugambi bakawunoza, bagafata intwaro bagashora akayabo ndetse bagashora abasirikare batabarika. Niki kibabayeho kugeza ubwo bongera kurira baboroga nk'abana? Ibyo baboneye iminembwe bisa naho ari ibintu bitazibagirana. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye guhura n'uruva gusenya. Ni ukuvuga ntibari bonyine, bari kumwe n'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana imirambo ni myinshi, imbunda zikomeye cyane zirimo izo twirwaneho bano basore b'abanyamurenge bamaze guhimba izina ry'indyabarundi ko ariyo yabamaze, ndetse yakomeje kugenda ibarimbagura cyane. Niyo yifashishijwe ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane mu kwararika abasoda b'Uburundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amapeti akomeye cyane, bamwe abaturage bakunda kwita b'abanyenyeri, ni ukuvuga ni aba senior officers guhera ku ba second lieutenant, nabo bongeye kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe yongeye kunyerera nk'uko bagiye babikoresha abaturage batuye za Minembwe na Mikenke, bavuga ko Minembwe hanyerera bitewe n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahazaga mu mirwano, abenshi batahavaga. Ubu tuvugana inkuru ya kababaro yamaze kugera i Bujumbura na Gitega. Inkuru ya kababaro kandi yamaze kugera i Kinshasa ndetse n'ahandi. Tshisekedi yaba afite abasirikare bakomakomeye, bose basa naho bamaze gucika intege bakimara kumva iyi nkuru. Uribaza ngo byagenze bite? Ni operasiyo karabutaka, operasiyo kirimbuzi, operasiyo uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo kugisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita bataba bariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane
cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication, niho byaje kuzambira abarundi abadede mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline, imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice, niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano, ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Igoma hamaze kwinjizwa ibikoresho bamwe bavuga neza ko bishobora kuba byanyujijwe ku kibuga cy'indege cya Goma International Airport. Ni ibikoresho karabutaka, aho benshi bavuga neza ko ari igitangaza kibaye. Nyinde uzongera guhagarika M23 noneho ko yamaze kugura n'amadrone nk'uko byagiye bitangazwa. Hagaragaye amakarito menshi, benshi bemeza neza ko afungiwemo drone za kamikazi. Izi ni zimwe igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye gikoresha kenshi kugira ngo kigabe ibitero kuri M23. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya M23 motivasiyo iri hejuru cyane nyuma y'uko bamaze kubashyiriraho umushahara uhoraho, mu gihe bakomezaga gukora bakorera kuba bagerageza kugarura umutekano ndetse bagakora batitangiriye itama, ndetse aho umushahara ugiriyeho kuri aba basirikare bisa nkaho byahinduye isura, motivasiyo, kwitanga ndetse no gukoresha imbaraga zidasanzwe. Ibi nibyo biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, kuko aho M23 iri guca isa naho iri gusiribanga nta mbabazi. Ubu rero amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aremeza neza ko M23 ikoze igitangaza kidasanzwe nyuma yo gucakira bamwe mu batasi b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze iminsi bifashishwa na Tshisekedi, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu hongeye kugaragara ibisa naho ari ibidasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ibice bitandukanye bamaze gushya ubwoba, abari za Masisi n'ibindi bice bitandukanye biravugwa neza ko bose bamaze kugenda bumva izi nkuru, bakabona amwe mu mashusho agaragaza ibikoresho M23 yamaze gupakurura, bisa nkaho stoke zari zirimo ibikoresho byinshi cyane yambuye abacanco ndetse n'ingabo za Sadeke ubwo bafataga umujyi wa Goma, bisa nkaho nabyo byari bigihari kandi bigikoreshwa. Kuri ubu rero stoke zongeye kuzuzwa, ariko kandi zujujwe ibikoresho bigezweho Night Vision, ibikoresho bizajya bikoreshwa mu gihe abasirikare ba M23 barimo barahangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe cy'ijoro.
ibi byose byamaze kuhagera. Amakarito arimo amasasu, imbunda za 12, ibintu bisa naho bidasanzwe. Benshi bavuga neza ko mu by'ukuri deal noneho yo kuba igisirikare cya 23 cyafata ibindi bice cyifuza yaba irangiye. Ariko nubwo bimeze bityo, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yamaze gutumizaho indi ndege, benshi banemeza ko ari ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi, nyuma y'uko izakoreshwaga zose zagiye zihanurwa gake mu bihe bitandukanye, mu gihe zatangiye kujya zihagurukira ku butaka bw'u Burundi kuri Ndadaye Airport, hariya aho igihugu cy'u Burundi cyemeye gutanga ikibuga cy'indege cya Bujumbura kikaza kugiha igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bakorana umunsi ku munsi kugira ngo hajye hagurukira ziriya ndege. Kuri ubu ngubu rero bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatanze komande, ariko izi ndege zishobora gutinda. Benshi bakameza neza ko zishobora kuzagera n'ubundi zitagikoze ibyo zakoraga, n'ubundi zikaba zanahanurwa, kuko 23 mu byo yibanzeho cyane ni amaroketi akomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko ari ayiganjemo ayo guhanura indege kabone n'ubwo zaba ziri mu birometero bya kure. Ibi rero biraza kwafegita ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo. Abayobozi b'ama 23 bose mu byishimo, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, General Makenga n'abandi bakomeye muri uyu mutwe mu byishimo byinshi cyane. Bose bagaragaye basa n'abagaragiye izi ntwaro, bagenda batanga amasinye yemeza neza ko icyo bari bategereje kigiye kuba. Ese bamwe ko batangiye kurengera bakavuga neza ko iyi leta ya Kivu ishobora kuba yamaze kubona abaterankunga, mu gihe iyi leta ya Kivu igerageza gushingwa, nubwo benshi batarabyizera. 23 iri kugerageza gukora ibishoboka byose ngo ibe yakigarurira bimwe mu bice by'ingenzi, ndetse ize kugenda ikoramo ibitendo bidasanzwe. Ni mu gihe bamwe bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo kiri gukora ubu ngubu bisa naho ari ukwisubiramo, kuko ubu tuvugana abasore b'intare za Sarambwe Oda ni ikwerekeza Kinshasa, nk'uko General Makenga yakomeje kugenda abitangaza. Ibi bikoresho bisa nkaho bigiye gufata ibice bishya, ndetse bikaza kugenda bizengereza ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa ko perezida wacyo yaba yamaze gucakirirwa muri iki gihugu cya Amerika, ndetse ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe iki gihugu cyakinnye undi mukino, cyakinnyemo n'igihugu cya Colombia ku itariki 23 z'ukwa gatandatu nyine uku kwezi. Nanone uyu mugabo bivugwa neza ko naho yakomeje kugenda agaragaza igisa naho no gushaka guhuza politike n'umupira w'amaguru, bitewe nuko ibi FIFA itabyemera ndetse n'isi muri rusange. Tshisekedi kandi akaba akomeza kugenda agaragaza uruhande rutari rwo, kuko benshi bamaze kumenya neza ukuri ko Tshisekedi ari we uri inyuma y'umutekano muke uri ku butaka bw'igihugu cye, kuko yanze kumva abakongomani bagenzi be, agakomeza gushaka kubamenesha. Ari nayo mpamvu nabo bakomeza kugenda birwanaho. Ndavuga uyu mutwe wa 23 nyuma y'umukino wa Colombia na Congo, aho Colombia yatsinze igihugu cya Kongo igitego 1-0. Bivugwa neza ko atabashije guhura n'abakongomani bose nk'uko yabyifuzaga, dore ko batashye umwe nyuma yo gutsindwa igitego 1-0 ku itariki 23 z'uku kwezi. Ariko benshi bavuga neza ko mu mukino igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabashije gutsindamo Uzbekistan ibitego 3-1, ariho byaje kuba biba agatereranzamba ka nyina wa nzamba ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Nanone ubwo nukuvuga ni umusibo ejo y'uwo mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi, ubwo igihugu cye cya Kongo cyakinaga n'igihugu cya Uzbekistan, maze bikaza kurangira igihugu cya Kongo gitsinze igihugu cya Uzbekistan ibitego 3-1. Kuri ubu rero uyu mugabo yakomeje kugenda arikoroza cyane, ariko benshi bavuga neza ko uretse uyu mukino ubaye ku itariki 27
zirindwi igihugu cya Kongo kandi kikikarifiya muri kimwe cya 32 ni ukuvuga ni mu cyiciro gikurikiyeho bavuye mu majonjora. Uyu mugabo kugira ngo atazongera gutangaza ibisa naho bihabanye n'umupira w'amaguru, dore ko igihugu cy'Ubwongereza kigiye gukina n'iki gihugu cya Kongo muri kimwe cya 32 cy'iki gikombe cy'isi, aho bivugwa neza ko Tshisekedi yazabona umwanya mwiza wo kuvuga ibitajyanye nk'uko bakomeje kubimushinja, ari naho benshi bemereza neza ko uyu mugabo yaba yamaze gutabwa muri yombi. Igihugu cya Kongo mu gihe kizaba kiri gukina n'igihugu cy'Ubwongereza, umwami w'umupira w'amaguru, ubu benshi bemeza neza ko ubwo bigeze mu makuranwamo ndetse bisa nkaho ari imikino utsindwa azajya ahita asezererwa, kandi Tshisekedi akaba atizeye neza ko igihugu cye cyasezerera igihugu cy'Ubwongereza. Bamaze gutangaza ko Tshisekedi uyu mukino ashobora kuba atazemererwa no kugira uko yakinjira muri stade yari yose, nyuma y'uko bamwe bari kuvuga ko ubu yamaze no gutabwa muri yombi. Ibi bivugwa neza ko hari ibintu bisa naho bikomeye Tshisekedi yashaka kuvuga ariko bidafite agaciro ndetse bidafite aho bihuriye n'umupira, ariko akikanga bitewe n'uko yatekerezaga ko igihugu cye gishobora guterwa amaga bikakibuza amahirwe. Mu gihe iki gihugu cya Kongo cyaba kivuye muri iyi mikino ndetse bishobora kuza kugaragaza nkaho Tshisekedi ashobora kuba yavuga ibintu bisa naho byagira ingaruka ku mupira w'igihugu cya Kongo ndetse na politike muri rusange. Nubwo bimeze bityo ariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibamo imirwano itandukanye, aho benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi ari muri bamwe bari kuba bakora ibikorwa bitandukanye by'ubwicanyi kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa naho bitoroshye kugeza kuri ubu ngubu ku rugamba. Ubu tuvugana hakomeje kugaragara ibisa naho ari ibitangaza. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi cyamaze kongera gukorwamo icyo twakita nk'umuganda udasanzwe. Igisirikare cyatwirwanaho ndetse na 23 bongeye kuronshinga indi mbunda nshya, bivugwa neza ko ari imbunda bamaze guhereza izina rikomeye cyane, nyuma y'uko iyi mbunda imaze kwica abasirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi batagira umubare. Imbunda yamaze kwitwa Indyabarundi. Iyi niyo yamaze kuba iba imwe mu mbunda zisha abarundi benshi cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare batwirwanaho mu itsinda ridasanzwe ribarizwa muri uyu mutwe MLDP bamaze kuba bavuga neza ko abasirikare b'abarundi iyi ariyo mbunda yabamaze, ndetse ko bafite indi liste nshya y'abasirikare bamaze kugwa ku rugamba ejo ndetse n'uyu munsi, aho bakomeje kugenda bahanganira mu bice bitandukanye mu rukerera. Biravugwa neza ko iyi liste iriho abasirikare ndetse ku ikubitiro hariho Lieutenant Kano nk'uko bitangazwa Lieutenant Colonel w'umurundi, ndetse aba basirikare bo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cyatwirwanaho bari gufatikanya na 23 baje kuvuga amagambo akomeye cyane, basoma liste ikomeye cyane ndetse bahereye kuri uyu wari ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Ubu tuvugana nawe wamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibi ntabwo ari ibyabaye kera, nibaye muri iyi minsi ndetse n'ubu tuvugana baracyahagwa. Ndakubwira byinshi cyane kuri iyi mbunda yiswe Indyabarundi 23 natwirwanaho bari gukoresha yamaze gutsembatsemba ingabo z'u Burundi. Nanone ibintu ntabwo byoroshye, benshi bakomeje kugenda bavuga ikijyanye n'umujyi wa Uvira, ari nako bakabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cya Kongo akomeje gukorana bya hafi na perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro Perezida General Evariste Ndayishimiye, aho yakomeje kugenda abwira perezida w'u Burundi ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, nyine abwira perezida w'u Burundi amumenyesha ko mu gihe nawe uyu mujyi wa Uvira waba ufitwe n'inyeshyamba z'aba 23 zishobora kuzamwitambika mu matora y'umukuru w'igihugu, kuko bamaze kumenya neza ko abarundi basa naho batakiri kwiyumva muri uyu mukuru w'igihugu cyabo. Hashobora kuzaba igitangaza mu matora ari gutegurwa, ndetse abarundi baza kutamugirira icyizere akaza kubamo kunyuruza amajwi, ndetse hakazaba ibintu bikomeye cyane byo kwiba amajwi muri aya matora. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi cyamaze kongera umubare w'abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira
Uvira kugira ngo bakomeze kugenda baburizamo ibisa naho ari abarundi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara nabo bamaze guhaguruka bavuga neza ko bashaka kongera gusubira ku butaka bwabo. Ibi ndabikubwira uraza kumva ikijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu kiri guhuzwa no gufata umujyi wa Uvira ndetse ma 23 nayo yatangiye kubarira. Ndakubwira uko igisirikare cya 23 cyongeye kumanuka za Mitamba kivundereza amakompora aremereye cyane mu bice bitandukanye. Ndakubwira izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa mu bice biri kumweramo imirwano Irundu, Mikenke, Minembwe na Poezero hose haracyari miripuko. Benshi bari kuvuga ibijyanye na Minembwe ndetse ndagusobanurira ibiri kuhabera. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'iyi mbunda igitaraganya. Imbunda yamaze kwerekanwa ni imbunda iri mu bwoko bwa 12 ariko benshi bavuga neza ko ifite uburyo budasanzwe irekura amasasu menshi cyane hafi 12 mu masegonda make cyane. Iyi bemeza neza ko ariyo yagiye ikora ibitendo bitandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iyi mbunda yagaragaye ifitwe n'abasore batwirwaneho. Aba basore kandi n'abasore b'abanyamurenge nk'uko byagaragaye. Umwe muri bo yari afite ijambo ari kuvuga ko iyi mbunda bamaze kwihereza izina ry'Indyabarundi. Bivugwa ko ariyo yagiye ibasha gutsinsura ndetse no guhangana n'igisirikare cy'abarundi cyari kimaze kwigabiza bimwe mu bice cyatangiye kwa advancinga gishaka kwigarurira Minembwe. Ariko kandi benshi bakibaza impamvu yibi yaje no gusobanuka ko abarundi bari kuri misiyo bahawe n'igisirikare cyabo, ariko kandi muri collaboration ikomeye cyane na Kisekedi wasabye ko baza kumufasha ndetse akabaha akayabo k'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi baze kwirukana iki gisirikare cya kwirwanaho Minembwe ndetse hirukanwe n'aba baturage maze bahagire ngo ibirindiro by'ingabo zabo. Ubu tuvugana rero byamaze kumenyekana neza ko imwe mu mbunda zikomeye cyane yakomeje kwica abarundi yamaze no kwica ku munsi w'ejo Lieutenant Kano, umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Nuko byagiye bisobanurwa, benshi baremeza neza ko iyi mbunda kuko yagiye ikora ibitendo bikomeye cyane ndetse kugeza ubwo aba basore bo mu tsinda rikomeye ry'igisirikare cya kwirwaneho batangiye kugenda basoma abasirikare bagizweho ingaruka zikomeye cyane n'uru rugamba. Abarundi haherewe kuri Lieutenant Colonel ukomeye cyane mu ngabo z'u Burundi. Aba basore dore ko ubwo babicaga bagendaga bafata ibyangombwa byabo bakandika amazina, bari bafite liste ndende bisa naho no kwisoma byari bigoye, dore ko bagiye basoma ku bari bayoboye urugamba. Abato bato ntabwo babashije kubasoma. Benshi bamaze kuvuga neza ko ibari bigaragaza neza ko twirwano yamaze gusobanukirwa ikiri kurwanira bitandukanye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigendera mu gihogere. Kuri ubu bamwe baravuga neza ko abarundi bamaze kugwa kuri uru rugamba ari benshi cyane, n'ubu hongeye kugaragara imirambo imihanda n'imihanda. Twirwaneho yakomeje kugenda ikora liste ndetse benshi bavuga neza ko n'abafashwe ubu tuvugana bashobora kuzerekanwa itangazamakuru. 23 yakomeje kugenda irwana mu bice bitandukanye Irundu, Mikenke, Poezero ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hagaragara inzira z'aba barundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanyije na Wazalendo berekeza mu Minembwe. Bisa nkaho twirwanaho yakomeje kugenda ifatikanya na 23 bakaburuka izi nzira mu buryo benshi bavuga neza ko abasirikare benshi cyane bo mu mutwe udasanzwe w'itsinda ry'abasirikare bakoze imyitozo karabutaka bakomeje kwifashishwa mu kuzibira ndetse no kuburizamo ibitero by'abarundi. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko 23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamwe ibirindiro. Bisa nkaho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikiramo 23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa birangiramo 23 ibahaye isomo
Karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira ba 23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mwa biriya bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho, nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. Mu 23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. Mu 23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi 23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo, ndetse binjiranamo n'ingabo za wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na wazalendo. Nuko 23 yagiye iva mu bice, ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza n'ibice 23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo yagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi, nk'uko amakuru abigaragaza. Aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko 23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikiramo 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu 23 bumva ko bari kwikira igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha ibujumbura, ikinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira, ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira. Abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko 23 uyagira ngo hari wayibujije kuba yakongera kubashera
kubafiringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni ukubahiriza ibiganiro by'amahoro mu 23. Iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo 23 ibyo twakwita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse mu 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Wazalendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho mu 23 ariyo yagiye ishorekwa na Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko mu 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. Mu 23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa mpiri, baje kwirukanka ndetse bakura amawizuro barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za twirwanaho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane, bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. mu 23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane, ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi, ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira, ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye, ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe, nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indimwe akayishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane, ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe, Pwezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane, aho kurasana za Burende, ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora, aho bari kugenda basaba ikiruhuko, ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 inyuma ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibi bice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira, aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibi bice kugira ngo ize kubirekura, kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye, amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23, bakomeje guhatwa ibibazo, ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23, aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho, bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze, ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenke hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya Leta ya Kongo. Aya mabariyeri
bariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bakirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na mama 23, aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima. Mama 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo, kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira, irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi, akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo, ariko mama 23 ibacucuma, ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi ku bijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi, ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka, dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Mama 23 yongeye kwa advancing kubita itabariye isya itanditse nk'uko amakuru yari yamaze kubigaragaza. N'imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ariko yaje gukara uyu munsi, kuko byamaze kugaragara neza ko Mama 23 yatangiye gukoresha ibitwaro biremereye byo ngoko bwa BM24 Combat. Izi n'imbunda zirasakure kandi zifite umuvuduko udasanzwe. Izi nizo zabashije kuba zifata agace twavuga ko ari aka finali Mikenke ku munara neza nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zageragezaga kungira mu ishyamba rya Mikenke. Mama 23 yari yamaze kwashyira ingabo za twirwaneho ku buryo aba barundi bataza kuba bahirukankira mwe na wazarendo, kuko iri shyamba ni hamwe mu hagiye habindiriye izi ngabo z'abarundi, ingabo za wazarendo ndetse na FARDC nyuma y'uko urugamba rwabaga rukomeye. Kuri ubu rero Mama 23 nyuma yo gucana umuriro ikarasana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, bije kurangira ikoze ibintu bisa naho bitunguye benshi cyane nyuma yo kurekura ibice bimwe byafatwaga nkaho ari ingenzi kuri uyu mutwe. Ubu tuvugana yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi. Nanone ubu tuvugana Mikenke Tombe, nivuga Mikenke uraza kumva ibice bimwe na bimwe by'ingenzi cyane nanone byerekeza mu mujyi wa Uvira. Mikenke na Minembwe ni ibice nabyo byegeranye neza na za Poezero. Gufata ibice ni ibintu bifatwa nkaho ari uburyo buri strategique bwa Mama 23 yongeye gukoresha kugira ngo ize kwihanangiriza izi ngabo z'abarundi. Umurambo w'umukuru w'ingabo z'abarundi zari ziyoboye cyangwa se zari ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umukuru wabo nyine bivugwa neza ko afite ipeti rya kapiteni, yamaze kuba yicwa ndetse n'umurambo we wagaragaye, kuko bagenzi be ntibabashije kuwukura ku kibuga cy'imirwano. Mayiti ye yabashije kugaragara ndetse bivugwa neza ko atapfuye wenyine, kuko hapfuye abandi basirikare benshi cyane bari kumwe nawe, nk'uko amakuru nyine ari kugenda bigaragaza. Igisoda cy'u Burundi kandi cyakomeje kugenda kibwirwa neza ko urugamba uko rumeze kugeza ubu bakwiye guhatana bakagerageza bakareba ko hari icyo bakongera ku bijyanye n'umuvuduko ndetse n'imbaraga bari gukoresha, kuko Mama 23 ishobora gusa naho yaje mu isura nshya kandi koko bamaze kugenda babyibonera. Amakuru rero avuga neza ko ibingibi byabaye impfabusa n'ubundi Mama 23 yamaze gukora ibyo benshi batatekerezaga. Ubu tuvugana Mikenke Tombe Mama 23 yongeye kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi kandi nagaritse ingabo z'abarundi ndetse n'izo bari bafatikanyije zirimo ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana wazarendo zageragezaga guhungira mu ishyamba rya Mikenke ziri komongana hirgiyo, uko benshi bavuga neza ko zagiye zihabwa induru n'abaturage nyuma yo kumwara, nyuma yo kwirukanwa muri ibi bice, aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri
kiba cyamaze gutsindwa mu buryo bwose. N'amakuru yaravuga neza ko ingabo z'abarundi zo kurwana muri iyi minsi bisa naho zifite agahinda gakabije ndetse no gutakaza bamwe mu bakuru abakoruneri bari gupfa, abandi bagafatwa ku rugamba. Kuri ubu n'umukuru w'izi ngabo ndetse kapiteni yabashije gucakirwa ndetse ahita yicwa nk'uko byatangajwe, agwa ku kibuga cy'imigwano. Ibi rero nibyo byatumye intege zicika, maze M23 na Twirwaneho ubu ngubu barabyina intsinzi hariya ku misozi ya Mikenke ndetse na hariya Mikenke ku Munara, dore ko ariko gace ka Rifinari kabereyeho imirwano karabutaka kugira ngo M23 ituruke hepfo ize kuzamukana izi ngabo byasabye imbaraga z'umurengera. Ubu tuvugana ishyamba rya Mikenke benshi bemeza neza ko ariho habaga indiri ndetse izi ngabo zahungiraga, ariko ntabwo byabakundiye kuko M23 mbere yo kwadivansinga yataka yabanje guca nkaho yashize ibirindiro by'ingabo za Twirwaneho. Abangaba rero bazaga birukanka amasigamana bazi ko ari ryo bagiye kunyegereramo maze bakaruhuka uyu muriro. Ntabwo byaraboroheye kuko bahitaga bakubitana n'umuriro wa Twirwaneho ndetse biza kurangira nyine badakomeje kuba bakomereza muri iri shyamba. Izi ngabo za Twirwaneho zafashe inshingano zikomeye cyane, ibyatumye aba basirikare batsindwaga urugamba b'Abarundi ndetse n'ingabo za Kongo bakomeza berekeza mu mujyi wa Uvira, aho bivugwa neza ku isaha intare za Sarambwe nabo zigomba guhita zibasangayo nta kabuza. Ibintu birakomeye, ibintu birashyushye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba Kivu y'Amajyepfo. Inkengero za Uvira zongeye kwakamo umuriro mu busanzwe, ibintu byari bimaze kabiri kuva M23 yarekura bimwe mu bice, ubu noneho yajije ndetse isa nayo ifite imbaraga zitandukanye n'iza mbere. Bemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo, wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari puresha kuri Tshisekedi, nyuma y'uko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububiligi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye ndetse ubwicanyi ari gukorera abari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse yakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo M23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangiramo M23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo, ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga, mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahugura agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo M23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi
n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva mama 23 ndetse bamwereka neza ko aho bigeze ahubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya mama 23 iri hakuno barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye mama 23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu abaturage baho baboroga bataka umunsi ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho mama 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari isaha n'isaha ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga bakaba bashyiraho imipaka itandukanye aho iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya mama 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho DRC, u Rwanda, Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika. Nyine ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Bakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi ahantu hagiye hatandukanye ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi bahamahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na mama 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na mama 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho mama 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka, ko intego mama 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma mama 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi bati mama 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi
wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana i Goma bose akaba ariho ibahuriza ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda. Aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara 23 mu rwego rwa diplomasi komeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho icyo 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro. Uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero, ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko 23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda arikoroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko 23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko 23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko Generali Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Isiraheli bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga, ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona.
aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho M23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na M23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare